Lijepi pozdrav momci i dobrodošli u moj novi video. Današnja tema: zašto dobri momci nemaju djevojku. Današnji sam video odlučio da snimim nekako spontano. Jednostavno, baš mi je ova tema pala na pamet i htio sam da jednostavno to snimim. Nakon jako dugo vremena. Ja poznam dosta svojih prijatelja, svojih poznanika koji su već prešli 3 banke. Oni su toliko dobri momci, toliko kvalitetni momci, toliko zabavni, toliko uspješni momci, ali jednostavno nemaju sreće jer su jako dobri momci sa djevojkama. Ja u tome vidim jedan veliki problem zbog toga jer današnje djevojke gledaju, većina njih gledaju muškarce, šta voze, kakav auto imaju, koliko novca imaju, kakav stan imaju, kakvu kuću imaju. Danas se nažalost sve gleda kroz novac. Nažalost, mnogo muškaraca zbog toga danas pati, mnogo je muškaraca zbog toga danas jako nezadovoljno i nesretno. Danas je, kao što sam i rekao, jako teško naći srodnu dušu sa kojom ćete imati sretan brak, sretnu vezu i sretnu budućnost. Jednostavno, kad si dobar momak, ti si meta da te djevojka iskoristi, da te vrti oko malog prsta i onda postaješ takozvani papučar. I to nije onda nikako dobro. Jer bolje vam je biti sam nego u lošoj i nekvalitetnoj vezi. Ja se isto pitam šta je sa današnjim djevojkama. Ja jednostavno današnje djevojke isto ko većina vas ne razumijem. Jednostavno, dovoljno je samo da pogledate kakve su današnje djevojke. Današnje djevojke su potpuno bez kulture, bez karizmatičnosti, bez humora, bez kulture, bez odgoja. Današnje su djevojke previše nafurane, previše umišljene. Djevojke danas misle da će naći glumca s televizije. Jednostavno, to nije tako. I tu mnogo momaka pati i jednostavno momci ostaju sami. I to nije nikako dobro. Jednostavno, možete misliti što želite, ali vjerujte da sam to u pravu jer to pričam iz svoga iskustva. Vjerujte mi, znam što govorim. Iznosim činjenice koje su točne, koje su istinite. Jednostavno, danas je najbolje biti sam. Iz tog razloga, zato što ako nabasate na curu koja nije za vas, bit ćete iskorišteni, bit ćete razočarani, bit ćete prevareni i bit ćete još više tužniji. Tako da, već ako niste našli ljubav, vjerujte, kad tad dogodit će se ono pravo. Ona prava ljubav, istinska ljubav koju ste čekali sve svoje ovo vrijeme. Jednostavno, ljubav se mora dogoditi između oba pola da bi bilo ono pravo. Tako da jednostavno zaključili smo u ovom videu da je bolje biti sam nego sa bilo kim. Dragi moji, hvala vam svima na gledanju. Mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav. Čuvajte se, vjerujte u sebe i vjerujte u pravu ljubav. Veliki pozdrav.